Okay, Assalamualaikum. Owner, Assalamualaikum owner. Start. So yang ni kita dah servis projek ni kita servis. Yang ni saya buat, owner kata kerah. Jadi kita buat lembut sekali, lepas tu kita tambah 2 klip je. Yang ni pun kita tambah 2 klip. Okay, jadi lepas kita tambah 2 klip, kalau kata lembut pula, owner kena tambah sendirilah. Tambah klip. Okay, yang belakang pun sama 2 klip. So yang keduanya owner kata aircon tak ada cut. So aircon tak ada cut, dia kita buat jalan wire lain lah. Okay, sebab bila kita on aircon, bila kita off kipas dia tak nak mati, kena matikan enjin dulu, start balik baru dia padam. Jadi kita tengok dia punya dekat dalam link tu, kita pusing ke polarity positif, dia tak boleh nak support ECU. Jadi kita convert, buat wire lain, kita buat negatif polarity, barulah kipas dia off. Dia bukan dekat dalam software, dia sistem mechanical wiring lah. Okay, so start. Okay, lepas tu sengguk-sengguk aircon. Okay, buka aircon Okay, tutup aircon. Aircon, okay, tutup aircon. Kipas tak pusing, kipas pun mati. Okay, buka aircon. Okay, nampak kipas jalan, kipas aircon pun jalan. Okay, off kali lagi. Nampak bila off dia pun okay, inilah. Okay, selesai Kalau kata lembut pula, kena apa? Kena kerahkan sendiri. Okay. Lepas tu owner kata nak bunyi cam. Nak bunyi cam Okay, nak bunyi cam. Okay, bunyi cam bunyi cam. Okay, last kali kita nak test. Owner kata ada sengguk-sengguk. So masa jalan lembut dia kata tak smooth, kita buat balik tak apa, boleh komplain. Okay, okay, 1,500. Okay, yang ni. Okay, ngam. Jadi kereta ada cam, memang overlap dekat 1,000 lebih tu, memang kita akan ada rasa jugalah. Tapi kalau untuk macam ni tak ada masalah lah. Kita bawa slow, kita bawa RPM 1,500, 2,000, okey ni. Okey, beres. Pause dulu. Okey, absorber, kita rasa tengok absorber. Lembut lah tu. Nak kerah lembut macam mana lagi ni? Okey lah. Bawah pun okey, ngam ni. Okey, ngam. Kita langgar bongok pun tak rasa, tak tahu. Kalau owner kata tak selesa juga, tak tahulah. Sebab ni barang modify ni barang modify, adjustable speed. So far kita bawa okey lah, tak tahulah tak selesa tu macam mana kan. Ni dah 2 klik ni. Ni pun dah rasa lembut lah, dah rasa lembut. Okey, so tu saja. Kita simpan dulu kereta, nanti kita bagi tahu kat owner lah. Owner okey, datang ambil. Tapi yang pasal aircon mati tu, kita ubah wire, sistem wire lain dia yang keluar sini dia positif aja. Positif. Bila dia keluar positif, ECU trigger tak stable. Dia punya AC request dia walaupun kita off, dia tetap juga macam ada signal daripada ECU. Betul. Last sekali mungkin dia ada bocor lah. Mungkin dia ada output tu tak berapa comel. Jadi bila kita buat dia punya negatif polarity, terus dia padam, dia ikut dengar kata